kabisa nongeye kugusuza kandi ngo ikaze ukurikirana ibiganiro n'amakuru y'icano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo uri inshuti y'akadasohoka ya Darwin Sport Zone. Niyo mpamvu ko ntangira ibiganiro byanjye bya buri munsi genda nkubwira ngo Imana iguhereze umugisha mu byo ukora byose bya buri munsi, kubwira ngo wohereye mu Rwanda mu ntara eshanu z'igihugu, ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mujyi wa Kigali. Nizere ko mumerewe neza cyane, turi ku gitondo rero cyo kuwa kane, ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Babwira ngo mwe muhereye mu bihugu by'ibituranyi Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, hariya ku mugabane wa Afrika, Nigeria, Congo DRC, Congo Brazzaville, Central Africa, Zambia, Zimbabwe, Nigeria, South Africa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Abantu mutwumva muri hariya mu bwota masimbi, ndavuga diaspora y'u Rwanda by'umwihariko Pologne, Norvège, Ufaransa, Amerika, Ubwongereza, hariya rwose mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane Burayi no muri Aziya. Ngenda mbasuhuza cyane babwira ngo nizere ko mumeze neza cyane, namwe bitameze neza rero cyane mwihangane, ni impamvu y'igihe uvuga ngo bitari kugenda neza uno munsi. Wihangane ko mwisi rwose biba bimeze ikitagenda neza uno munsi, wenda ejo ni wowe. Ukwihangana rero ni ikibazo kigiye wundi ugakora cyane bikazagenda bicamo, dore ko Imana niko iba yabigennye, ni imigambi y'Imana. Uno munsi biba bitameze neza, ejo bikagenda neza. Usabwa gukora cyane kandi ugahozaho, dore ko uno munsi ushobora kuyamanika ariko umunsi wawe ukaba ari uw'ejo, rero bitagenda biguhira. Bitangubwira ngo hano kuri Darwin Sport Zone nzanywe n'iki, nuko kugezaho amakuru y'imikino agezweho kandi ashyushye. Ibisanzwe icyo usabwa ni gukora subscribe, like, share na comment hano kuri Darwin Sport Zone, muri tukajya twibanira mu nkuru z'imikino zigezeho kandi zishyushye, dore ko mba ngenda nzimanukura ngenda nkugezaho bwino bwose ku mugane w'Uburayi, mu Rwanda, muri Afrika, ngenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye, ubona ko bimeze neza cyane. Bita ntangire rero tingiye gutangirira hehe, ngiye gutangira ko bita Alexandre Arnold, ese transfer ye avugwa mu ikipe ya Real Madrid. Ese biragenda gute? Turimo turagenda twibaza, ese ubita Alexandre Arnold nyuma ko arimo arangiza saison ye cyangwa contrat yara mu ikipe ya Liverpool de Cox irarangira muri sama, ese arerekeza he? Turagenda tubigarukaho, turaganira ku mutoza Pep Guardiola, ese future ye ni yihe? Yuko nawe arimo arangiza imyaka rwose igera mu 8 ni amazara rwose mu ikipe ya Manchester City. Ese future ye ni yihe? Turagenda twibaza, ese arongera imyaka nyuma ko bita sporting director rwose hariya rwose mu ikipe ya Manchester City, bamwita Chiki, yagendaga rwose niwe yari yarazanye wo bita Pep Guardiola avuye mu ikipe rwose ya Bayern Munich, yari hamuvanye, ubonaga ko yagendaga seza avuga ko umwaka utaha atazaba ari kumwe n'ikipe ya Manchester City. Turagenda tubyibazaho, turagenda tuvuga ku ikipe ya Real Madrid irimo iravugamo saga nyinshi cyane, by'umwihariko iyo izindi ni saga yo bita Kylian Mbappe wavuzwe mu bibazo by'ihohotera ubwo yajyaga rwose yerekezaga mu gihugu cya Sweden. Turagenda tubigaruka, ese Mbappe azaza nahe bimeze bite saga ye, turaza kugenda tubiganiraho. Turaza guta twibaza kuri transfer zimo ziragenda zivuza ububara ku mugane w'Uburayi, dore yuko by'umwihariko hari uwo bita Jonathan Tah wifuzwa n'ikipe ya Arsenal de Gunners, ni umukinnyi w'imyaka 28 rwose cyane ikipe ya Bayern Leverkusen. Turaza kugenda tubigaruka ikipe ya Arsenal kandi nyigarukaho, ndaza kugenda nkubwira ngo ese David Raya yitwaye atiara rwose mu gihugu cya Espagne, igihugu cye mu gihe bari mu cyo bita international break. Niyo ko izi champions zara ku mugane w'Uburayi muri weekend turagenda tuzibona zagarutse zimeze neza cyane. Turaza kugenda twibaza ngo ese bimeze bite? Wo bita Mikel Arteta ngubwo Pep Guardiola yavara rwose mu ikipe ya Manchester City, gashaka kugenda yerekeza rwose ara mu ikipe ya Manchester City. Wo bita Mikel Arteta akajya gusimbura wo bita Pep Guardiola, dore ko atari n'ubwa mbere yagendaga hava rwose ara mu ikipe ya Manchester City, bamwita Mikel Arteta. Uraza kugenda ubyumva babajijeho bita Gabriel Martinelli rwose ubwo yari muri international break, yagiye imbere y'itangazamakuru avuga ati umutoza Mikel Arteta yamuvuze ibintu byinshi cyane, byose tugenda tubiganiraho n'izindi transfer zigenda zigorwa ku mugane w'Uburayi. Turazagaruka ko bita Paul Pogba, umufaransa w'imyaka 31, tumuzi ko yagenda agabanyizwa ibihano, dore ko yari hawe ibihano by'imyaka 4 adakoza kuri ruhago n'aka na gatoya, agenda
byagendaga bivuga yuko rero yagabanyijwe akava ku myaka igera kuri 4 bikagera ku mezi 18 ubwo n'umwaka n'igice. Wabonaga yuko rero yagiye avuga muri saga y'ikipe ya Juventus yifuza kuba yagenda isesa amasezerano. Yagize byinshi rero avuga ku ikipe ya Juventus n'amakipe agiye atandukanye agenda amwifuza, byose ndaza kukinda mbigarukaho. Ikambitemera rero muri transfer zimo ziravuza uwara ku mugane w'Urayi. Arsenal de Gunners urako ni ikipe irimo irahangana irashaka rwose kuba yatwara Premier League iheruka rwose mu mwaka wa 2004. Ikipe ya Arsenal de Gunners rero ngirifuza kuba yapusa igakora amateka, ikaba yagaruka rero igakora amateka wo bita Arsene Wenger bigeze kugenda bakora mu mwaka 2004 nibwo ikipe Arsenal de Gunners iruka gutwara iriya Premier League rwose igikombe cyaramo ku mugabane w'Urayi mu Bwongereza, nibwo iruka kugitwara rero ikipe Arsenal imiragenda isunika irifuza ko muri sama itaha bamwita Benjamin Sesko ukina ikipe ya RB Leipzig yara mu gihugu cy'Ubudage rero ngirifuza ko yagenda imusinyisha muri sama itaha. Amakuru rwose tukaba tuyakesha ikinyamakuru bita Football London, kikaba cyanditse rero kivuga ikinyamakuru cyandika ku makuru y'imikino rwose mu gihugu cy'Ubwongereza unako yaragenda bava ko rero Arsenal yifuza bita Benjamin Sesko ukuva mu ikipe ya RB Leipzig. Uraza kugenda ubyumva ndaza guta nkomeza ko bita Mail Sport agenda gitangaza amakuru agiye atandukanye ivuga ku cyo bita FA ubwo ni ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, dore yuko bagendaga basinyisha uwo bita Thomas Tuchel nk'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mushyashya uzagenda ufata imirimo ye rwose mu mezi ari imbere. Tuzajya tumubona abamita Thomas Tuchel n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, dore ko yavuzwe mu ikipe ya Manchester United kuba yagenda agasimbura wita Erik ten Hag Umuholandi unagenda rwose ukora amateka mabi ku ikipe ya Manchester United. Byavugaga rero ko wita Thomas Tuchel yasinyira ikipe ya Manchester United akano agenda akora amateka agiye atandukanye. Bagendaga rero bamusinyisha muri FA ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, yagendaga asinyisha bita Thomas Tuchel. Yagendaga rero Tuchel yaje ari plan B nyuma yuko batagetinga ko basinyisha bita Carlo Ancelotti umunya Espagne rwose utoza ikipe ya Real Madrid ngo bifuza ko bari we yaza agatoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ubona ko bitari byoroshye. Ubwo rero bita Thomas Tuchel yaje nka plan B nyuma ko uwo bita Carlo Ancelotti ngo bakozeho barashya kabisa. Ikipe rwose ya Real Madrid irarahira yaravuga ati umutoza Carlo Ancelotti ntafite kujya, dore ko nawe yagiye abihakanira kure. Ikipe ya Real y'igihugu y'Ubwongereza The Free Lion yahitaga ifata rero decision yo kuba yasinyisha bita Thomas Tuchel, dore ko atari no mu mirimo yagendaga rero abona imirimo mishya yara mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Reka tumwifurize amahirwe masa kugira ngo azagenda gufatanya n'abari abakinnyi bagiye batandukanye bakomeye, dore ko ari n'abastari hari mu gihugu cy'Ubwongereza abo bita ba Harry Kane murabazi cyane, abana bakiri bato bakore Jeremy Palmer ba Phil Foden, abakinnyi bagiye batandukanye ba Jack Grealish, abakinnyi bagiye batandukanye bakomeye. Twifuze ko nyine twizere ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza rwose izagenda igira ibihe byiza hamwe n'umutoza Thomas Tuchel wabonye ko hari mu gihugu cy'Ubwongereza so bwa mbere natoje, dore ko atoje ikipe ya Chelsea the Blues murabizi cyane. Nkomeza ku ikipe ikomeye ya Liverpool the Cox n'ikipe ya Manchester City ngo ziri kwirukanka ku mukinnyi ukomeye cyane bita Nicola Barella ukina ikipe ya Inter Milan kuri miliyoni 75 akina nko mu midfielder murabyumva ko ari mu kibuga hagati ngo baramwifuza rero kuba bamusinyisha, dore yuko amakipe akomeye rero atarayo iyo mu Bwongereza biri mvuze ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Atletico Madrid ngo rwose zirifuza bita Nicola Barella kuba yaza akazifasha mu kibuga hagati, dore ko nk'ikipe ya Real Madrid yifuza kuba yagira umusimbura mwiza uwo bita Luka Modric agenda werekeza mu myaka y'ubukure imyaka 38 ubona ko akuze cyane. Ndaza guhita nkomeza ku kinyamakuru bita Football Insider yagendaga yandika ku ikipe ya Manchester United ngirifuza yuko yagenda isinyisha rwose mu midfielder waza gusimbura aba midfielder bajya kuri babiri baza gusimbura wo bita Casemiro n'uwo bita Christian Eriksen, ubona ko barimo aragenda berekeza mu zabukuru na kontra zabo zigenda zirangira mu ikipe ya Manchester United. Reka dutegereze turebe ayo makuru tuyakesha icyo bita Football Insider rwose ikinyamakuru cyandika ku sport yari mu Bwongereza, ubona ko bikomeye cyane. Ikipe ya FC Barcelona ngiravuga iki rero turabikesha icyo bita Telo, ikinyamakuru cyitwa Telo ubwo cyagendaga kibyandika kirandika ngo ikipe ya FC Barcelona n'umudirector wayo Deco muramuzi cyane
cyane ngo bifuza ko basinyisha umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Bayer Leverkusen bamwita Jonathan Tah. Si we wenyine rwose, si ikipe rero ya FC Barcelona imwifuza, nagiye nkubwira ko n'ikipe ya Arsenal de Gunners imwifuza kuba yaza akayifasha rwose wita Jonathan Tah. Nagenda nkubwira ngo mu mwaka utaha muri sezita rwose muri samitaha uno mukinnyi azaba asoza contrat yari mu ikipe ya Bayer Leverkusen, warifuza rero kuba bagenda akamusinyisha kuri free agent ni ikipe ya FC Barcelona ngibiri murabikurikirana hafi. Nagenda nkomoza ko bita Trent Alexander-Arnold umukinnyi ukomeye cyane ukina kuri kabiri mu ikipe ya Liverpool the Cox, by'umwihariko mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza the Free Lion intare eshatu, agenda ayikina neza cyane. Tugiye nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo icyo bita Football Insider, icyo bita Athletic, ni icyo bita Milo Kaltenega igenda bigarukaho, biravuga ko umukinnyi rwose bamwita Trent Alexander-Arnold ikipe ya Real Madrid rwose ngo yifuza ko yamusinyisha ikagenda rwose ayifasha rwose, dore yuko ikipe ya Real Madrid ku myanya yari inyuma rwose ku bwugarizi ifite ibihanga bikomeye cyane, ko arifuza rero ko basinyisha ubita rwose Trent Alexander-Arnold umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Liverpool the Cox, ko arifuza ko yagenda rwose akora ibintu bigiye bitandukanye mu ikipe ya Real Madrid. Reka dutegereze turebe ahazaza he. Uwo bamwita Lionel Messi ku cutine bagendaga mubaza ku mukinnyi ukomeye cyane bamwita Lautaro Martinez umwataka ukomeye cyane ikipe y'igihugu ya Argentine, ikipe ya Inter Milan yari mu gihugu cya Inter yari mu Butaliyani rwose, yagendaga atwara Mwarabisco yagendaga atwara igihembo cya Golden Boot nk'umukinnyi witwaye neza utsinda ibitego byinshi yari rwose muri Copa America, by'umwihariko nari mu gihugu cy'Abataliyani yagendaga atwara rero icyo bita Golden Boot, igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi yari muri Serie A, ubwo ikipe ye ya Inter Milan yagendaga itwara icyo bita Scudetto igikombe cya shampiyona y'Abataliyani. Yagendaga rero bita Lionel Messi bamubajije ku mukinnyi ukomeye cyane Lautaro Martinez, dore yuko bakinana mu ikipe ya Argentine, ubwo ku munsi mu ijoro ryashize ku munsi w'ejo yagendaga muhereza pasa minini n'igitego cyiza cyane, bituma rero wo bita Lautaro Martinez gukomeza gutsinda ibitego mu ikipe ya Argentine. Urabizi cyane ko batwaye icyo bita Copa America ari wayihetse afite ibitego byinshi ara rwose muri Argentine, umukinnyi mwiza w'irushanwa rya Copa America. Yagendaga mubaza tese urabona umukinnyi mukinana ukomeye cyane bamwita Lautaro Martinez ari muri bakinnyi bahatanira icyo bita Ballon d'Or, urabizi uri umukinnyi wagiye uzitwara, niwe mukinnyi mu mateka ruhago ufite Ballon d'Or nyinshi, ese uramuha amahirwe angana iki? Yagendaga avuga ati wo bita Lautaro Martinez ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ufite scoring rate iri hejuru, aba ameze neza cyane, ni umustriker ikipe yose akwiye kuba yifuza ko yasinyisha, ariko agenda avuga ati bitewe n'abo bagiye bahanganye bizagenwa n'umunsi wa nyuma n'abajaji bazaba bari kuri stage, dore ko ari rwose muri Ballon d'Or izaba inatangwa muri uku kwezi kwa 10 kurangira, bagendera ku bintu byinshi batagendera kuri sezimwe. Ngayo nguko no bita Lionel Messi ku citine umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Argentine wakinara muri MLS Championnat mu gihugu cya Amerika, akinira ikipe ya Miami. Agenda agatangaza byinshi ku mukinnyi bamwita Lautaro Martinez. Ndaza guhita nkomeza ku munya Colombia ukomeye cyane ukomeje guca ibintu ara mu ikipe ya Colombia, by'umwihariko no mu ikipe ya Liverpool the Cox bamwita Luis Diaz Marulanga. Yagendaga yifuzwa n'ikipe ya FC Barcelona umwaka ushize, yavuzwe mu makipe agiye atandukanye, ariko by'umwihariko ikipe ya FC Barcelona yamwifuzaga. Yagenda akora ibintu bigiye bitandukanye, bamubajije rero ese kubera iki atajoininze ikipe ya FC Barcelona, dore ko abakinnyi benshi bava mu ikipe ya Liverpool the Cox bagenda kujya gusinyira ikipe ya FC Barcelona, dore ko bafitanye umubano ukomeye cyane. Ubwo nivuga gutyo urahita yuko bita Steven Gerrard yavuye mu ikipe ya Liverpool the Cox atajya mu ikipe ya FC Barcelona ajya kuyifasha mu bintu bigiye bitandukanye, yagenda atwara icyo bita La Liga ari kumwe na FC Barcelona, atwara ibikombe bigiye bitandukanye za Copa del Rey, za Super Cup ari rwose mu gihugu cya Espagne, yagendaga bikora cyane bamwita Steven Gerrard. Nimvuga gutyo rero nimvuga umubano uri hagati y'ikipe ya Liverpool the Cox n'ikipe ya FC Barcelona yo mu kire Joan Laporta, ndahide urahita wumva Luis Suarez wagiye gukora amateka mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya FC Barcelona, avuye mu ikipe ya Liverpool the Cox yakinaga kuri nimero 9. Murabizi yagenda atwara ibikombe bigiye bitandukanye, La Liga, Champions League, atwaye ibintu bikomeye cyane mu ikipe ya FC Barcelona. Yumvikana rero hari deal ikomeye y'uwo bita Philippe Coutinho yamuvanaga mu ikipe ya Liverpool the Cox yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona nubwo bitamugendekeye neza. Rero uwo bita Luis
Luis Diaz Marulanga umunyakolombia murabizi ko nawe yavuzwe muri sezi ishize kashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Murabizi ko rero bitakunze arimo arakinira rwose ikipe ya Liverpool de Cox. Bamubajije bamubwira ati niba ko kontra ye itari bwarangire mu ikipe ya Liverpool de Cox ntago ari bagomba kugenda, agomba kujya ikipe ya Liverpool yishimiye kuba arimo arakorana ibintu byiza nayo agenda gatsinda ibitego bigiye bitandukanye n'umutoza Aline Sloti, umutoza mushya w'ikipe ya Liverpool de Cox. Ubona ko yagendaga ngo ari arishimye, yimubaza rero ahashize he, dore ko yishimanye n'umutoza Aline Sloti, umutoza avuye mu ikipe ya Feyenoord aza gutoza ikipe ya Liverpool de Cox. Dore ko iri ku mwanya wa mbere buri kwendi championnat ziraba zagarutse. Turaza kugenda tubigaruka mu biganiro biza kuza. Ndaza guhita nkomoza ku mukinnyi wita Gabriel Martinelli, umukinnyi w'ikipe Arsenal de Gunners. Ubwo yari mu cyo bita international break, onaga arimo agenda nyine akora tugeste dukomeye cyane, uvuga ko yishimiye kuba mu ikipe ya Brazil de Samba Boy. Ona ko ameze neza cyane ati kandi yishimiye kuba ari mu ikipe ya Arsenal de Gunners n'umutoza Mikel Arteta. Agendaga mutangaza ibintu byinshi, abanyamakuru bagendaga bamubaza, agenda avuga ko umutoza bita Mikel Arteta n'umutoza ukomeye cyane, umutoza wumvikana, umutoza umeze neza cyane, yifuza ko yagumana nawe. Bamubajije kuba ikipe ya Manchester City irimo iravugwa yuko yagenda yibikaho bita Mikel Arteta, yako yo bita Pep Guardiola agenda ava mu ikipe ya Manchester City. Yagendaga avuga yuko kuba nyine yagenda byaba ari inkuru ibabaje ku ikipe ya Arsenal de Gunners, by'umwihariko n'abakinnyi bagendaga babana n'uwo bita Mikel Arteta. Ngayo nguko n'uwo bita Gabriel Martinelli, umukinnyi w'ikipe ya Brazil akina ikipe ya Arsenal de Gunners. Muri kendi baraza kuba banakina rwose bikomeye cyane. Ndaza guhita nkomeza ndahita njya ku mukinnyi ukomeye cyane, umuzamu ukomeye cyane wo bita David Raya, nyuma yo kwagiraga save shit zigera kuri 2 mu ikipe ya Espagne. Ni umukinnyi rero ukina ikipe ya Arsenal de Gunners, nyuma ko atajyaga abanza rero ari mu kibuga ari mu ikipe ya Espagne, nuko bita ba Renato Sanchez, murabazi cyane ari mu gihugu cya Espagne, nibo barabazamu ba mbere. Ako David Raya mu minsi ishize umunyezamu ufite carte form nziza, afite ari muri forme kabisa, unaga yuko arimo aragenda akora icyo bita clean sheet zikomeye cyane. Mu mikino 6 yakoze clean sheet zigera kuri 5 hamwe n'ikipe ya Arsenal de Gunners, kuvuga rero ko yagenda akaba umunyezamu wa mbere muri ikipe ya Espagne. Si nkuri tangaje ahubwo n'amakuru meza. Yagendaga rero akomeza ari mu gihugu cya Espagne, ubwo turi muri international break. Ikipe ya Espagne yakindi imikino igiye itandukanye, icyo bita clean sheet zigera kuri 2 rero uwo bita David Raya mu mikino 2 urumva ko akomeje gukora record nziza. Kuri ubu rero abantu benshi ugendeye kuri currently ubita David Raya, ibinyamakuru byinshi biragenda byandika yuko currently ari we muzamu wa mbere ku isi. Ubu ngubu urebye nyine imyitwarire afite, icyo bita clean sheet zigera kuri 7 muri match zigera kuri 8, ubona ko ni record nziza ubita David Raya akomereje ahangaha, yaba ari umukinnyi ukomeye cyane. Bita nkomeza ku ikipe Arsenal de Gunners. Ejo twavuga ku mukinnyi ukomeye cyane amwita Leandro Trossard, ukomeye cyane. Ngiye guhita nkubwira ati nyuma yo karama atuma ikipe Arsenal de Gunners yitwara neza, ese bimeze bite? Amaze kugira record nziza nawe ku makipe ari muri Big 6. Umwaka ushize yakinnye amakipe agiye saison ishize na saison y'ubu. Tugiye tureba uwo bita Leandro Trossard assiste n'ibitego agiye atsinda no makipe ari muri Big 6. Yatsinze yafashe ikipe ya Tottenham akora icyo bita ibitego bigera kuri 2, uruhare mu bitego 2. Ikipe ya Manchester United agira uruhare mu bitego 4, ikipe ya Chelsea agira uruhare mu bitego 4, ku ikipe ya Liverpool agira uruhare mu bitego 7. Ikipe ya Manchester City bakina Arsenal de Gunners na ikipe ya Manchester City agize uruhare mu bitego bigera kuri 4. Bamwita Leandro Trossard, afite record ziza ku makipe yari muri Big 6 mu myaka itandukanye, dore ko nibwo yageraga mu ikipe ya hari Arsenal de Gunners hari Emirates Stadium. Umva ko obita Leandro Trossard umeze neza cyane. Twagenaga tuvuga ukuntu yagiye atuma ikipe hari Arsenal de Gunners garukamo neza, nyuma ko ikipe ya Leicester City mu mukino washize ari yabanize bikomeye cyane. Ndahita nko
bakomoza ku mutoza bamwita Pep Guardiola ahazaza he n'ahahe, dore yuko arimo arasoza sezo ye amaze imyaka igera ku 8 ari mu ikipe ya Manchester City. Biravuga yuko rero nyuma yuko sporting director ikipe ya Manchester City asohotse arimo aravuga ko Samita rwose agomba kugenda asohokamo akazo bita Vienna. Bivuga ko rero uwo bita Pep Guardiola yasohoka mu ikipe ya Manchester City bituruka yuko uwo bita Chikin sporting director mukuye mu ikipe ya Bayern Munich banabanye mu ikipe ya FC Barcelona, arimo aravuga ko azabasohokamo muri Samita. Biravuga yuko rero bita Pep Guardiola bahita agenda asohokamo. Ati rero nuwe mutoza ushobora gusimbura uwo bita Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City. Biravuga yuko bifuza kuba basimbuzwa uwo bita Mikel Arteta avaga mu ikipe ya Arsenal de Gunners akerekeza ara mu ikipe ya Manchester City akagenda akuba ayifasha. Bishingiye ku kirero, bishingiye ko uwo bita Mikel Arteta umutoza wabanye n'ikipe ya Manchester City mu myaka igiye itandukanye, ubwo yari umutoza wungirije aza kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Rero si ibintu byawe bitunguranye, dore yuko yaba ari n'amakuru meza ku mutoza Mikel Arteta kujya gutoza ikipe de champion yari mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Ntabwo yaba ari amakuru mabi yagenda gukora udigo tugiye dutandukanye mu ikipe ya Manchester City. Ndaza guhita nsoza ku bagabo bakomeye. Manuel Neuer umuzamu w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza twamubonye, w'ikipe y'igihugu y'Ubudage twamubonye rwose asezera muri iki cyumweru, hari ku munsi w'ejo ubwo yagendaga agaragara rwose asezera gukinira ikipe y'igihugu hamwe n'uwo bita Ilkay Gundogan umukinnyi w'ikipe ya Manchester City. ni umukinnyi ukomeye cyane wakiniye ikipe ya Real Madrid wagendaga aritaringa bamwita Toni Kroos. Abagabo rero bagira ku 3 bagaragaye bagira gute baritaringa basezera ku bakunzi b'ikipe y'igihugu Budage de German Mannschaft bagendaga rero basezera. Ubita Manuel Neuer rero aragenda nasoza sezo ye hariya mu ikipe ya Bayern Munich Allianz Arena. Ndavuga yuko rero ashobora kugenda yongera amasezerano, ariko bari kwibaza ese ahazaza he nahahe, yuko rwose kontra ye iragenda iraza kuba irangira muri uno mwaka. Bamwita Manuel Neuer, ese ahazaza he nahahe. Ndahita nsoza ndasoheza kuri isaga yuwe bita Paul Pogba rwose umukinnyi ukomeye cyane, benshi mwamumenye mu gikombe cy'isi cya 2018 ubwo yakinaga mu kibuga hagati mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kimwe ariko nivuga Paul Pogba ikipe ya Argentine yatimwibuka, dore yuko yayibabazaga ubwo Argentine yatsindwaga n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa hari muri kimwe icya kane ibitego 4-3 n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubita Paul Pogba rero yari umukinnyi wabangamiye rwose wagize uruhare kwa ikipe ya Argentine yahushaga rwose mu gikombe cy'isi cya 2018 igenda isezerwa n'igihugu cy'Ubufaransa. Biravugwa iki rero, ibinyamakuru bigiye bitandukanye byazindutse byandika ko bita Paul Pogba byo ariko muri ino minsi harimo aravuga saga ye, dore yuko yaramaze mu mezi atari make mu bihano yagiyemo, dore yuko bamushinjaga kuba yarakoresheje imiti yongerera umubiri imbaraga. Bagenda rero bamufatira ibihano, byaje kwigwaho rero bagenda bareba icyagiye kibitera kugira ngo agende yitwara gutyo, dore ko byagaragaye yuko atabigizemo uruhare kugira ngo iyo miti agende ayikoresha. Uwo bita rero Paul Pogba yagendaga agabanyirizwa ibihano biva ku myaka 4 bijya ku mezi 18 ubwo n'umwaka n'igice, ubwo azagaruka mu kwezi kwa mbere azaba ari mu gitozo mu kwezi kwa gatatu akazaba agaragara mu kibuga akina umukino we hamwe rero n'ikipe ya Juventus, dore ko ariyo yakiniraga ajya mu bihano. Ikipe ya Juventus yagendaga ivuga yuko bari mu kugenda yita kuri kontra ye bajya mu biganiro, dore yuko bifuza ko bayo rwose bamusezera mu ikipe ya Juventus. Ubita Paul Pogba rero yabwiye ikinyamakuru bita Gazeta cyuko yifuza rwose kuba Juventus byibuze yamufasha ikagabanya byibuze imishahara ahembwa. Uwo bita Paul Pogba akagiye yifuza ko ikipe ya Juventus yagabanya imishahara byibuze ahembwaga kugira ngo basi agume hari mu ikipe ya Juventus de Turin yari mu Ubutaliyani mu mujyi wa Turin, dore yuko ngari ikipe akunda yagire mu bihe byiza. Murabizi ko yaje mu ikipe ya Manchester United ariho avuye, bamwita Paul Pogba ngo ntiyifuza rero kwibona
muri yindi jezi, yambaye indi jezi, dore ko amakipe agiye atandukanye ayo bita Olympique de Marseille, Atlanta zavuzwe ko zagenda zifuza kwa zasinyisha bita Paul Pogba. Yavuze ko yavuzwe mu makipe yari muri Arabia Saudite ko nayo amwifuza ko yaherekeza, ariko yagiye abihakana ngo yifuza rero ko imishahara rwose ari mu ikipe ya Juventus yagenda igabanywa, ariko akagenda rwose agumana n'ikipe ya Juventus, dore ko ngari ikipe akunda cyane, ikipe ya mubrandinzi mu gihe undi muntu amwita Paul Pogba, mukinyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ikipe ya Juventus de Turin, dore yuko bikomeye cyane. Kugira ngo rero ngiye gusoreza ku ikipe ya Lille, ikipe ya rwose mu gihugu cy'Ubufaransa, dore yuko ikipe ikomeye cyane twagiye tuyibona iri muri Champions League, yagendaga itsinda ikipe ikomeye cyane, ikipe ya Real Madrid mu cyo bita UEFA Champions League, itsinda igitego kimwe ku busa. Haravugwa iki rero? Haravuga ko umukinyi bita Thiago de Santos, umukinyi wari waragiye mu mvune, bivuga yuko rero arimo aragaruka rwose, ngo yagarutse mu myitozo, byabaye confirmed n'amakuru dukesha uwo bita Fabrizio Romano, umunyamakuru ukomeye cyane utangaza amakuru ashyushye, dore ko inkuru yavuze nta uyishidikanyaho, bamwita Fabrizio Romano rwose, uvuga ko uwo bita Thiago de Santos, umukinyi w'ikipe ya Lille, yagarutse rwose mu myitozo umeze neza cyane, ni imvune yari yaragize. Ubu rero tuvugana ngo yagarutse mu myitozo, aranagaragara ku mukino ikipe ya Lille izabikina hariya muri Ligue 1, ubona ko bikomeye cyane. Nsoza rero ndasoza nkubwira ngo Darwin Sport Zone nuko nari magaze mu nkuru z'imikino muri aka kanya, nkubwira ngo kora subscribe, like, share na comment kuri Darwin Sport Zone, ubundi tugende mu kanya duhuza mu yandi makuru y'imikino agezeho kandi ashyushye. Nkubwira ngo bakunzi ba Darwin Sport Zone nakagaruka, duhuze mu kanya kaza kuza tuganira izindi nkuru z'imikino zigezeho kandi zishyushye.